الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنبي جميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونسلم الله خالق خلقه أفضل المرسلين خاتم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان فيه قال الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المقتدين وسلم تسليما كثيرا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه يا خير المسؤولين يا خير المطيعين قال الله تعالى في كتابك الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله اتقوا الله أطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Šukrije, to je zahvala kojeg to tam perala edeve se najbare se koje tano rab sa se do nego kovatano jek kovatano zaštitniko samaro kova nabijanđa, a niti pak tano bijando hem kase niko ne nijek na ravno Šukrije, ela hese najbare se Sodinđamen sa akva blago kva berećeti kova amen i sjemen. Kuri mov korku Kurani Kerima čerik nola. O ataku min kuri ma se eltumuh va in teodonimet Allahi va tuksuha inna lisano ezel mukefar. Hem kada bi tu men lenate dženen sa okva berećeti so metu menđe dinđun. Tu meno bila nikada nabi naštite dženen. Šukrija lahese najverse, em subsidijamen da riperda i tomnina. O Allah subhanahu wa ta'ala tana odova, kastraci dela i perda, to jest i tomnina, osa koma nuštana ko pravo drumo. A manuškova džela bange drumova, to jest banga brazda, osa koma nuštano naša do, osa koma nuštano kizavu da. Osa koma nuštano šajke pena, aka čuvat džio kraja te dživdi pastor, osa koma nuštano jagako. Sem, ako Allah subhanahu wa ta'ala namekela po rahme, to jest na smiri po foreste, patili ga neki pravo brazda. Neka te na salavatimo se nami opramaro mango pengamer Muhammed sallallahu alaihi sallam, opro ekli bejt, opro savija, tabinja, oprosa vašu karmanuša, kola riga rna su čači po onom drumu, džiki omesko bile, neka ta no rahmetemo spasimo opramende kod jama pete. Rabi šrah i sadri va silje amri vakre u beti milni sane, katu kadi,
ربي زدني علما وفقنا وفيكم بالصالحين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kad desetno dive, dešto dive maja meseca, ja pak komasek Ramadanija, to je Ramazan, 1440 bešpari hijđra, panšto dive, Allah hesre izuneja inšala, kavačera, kotar hadisi, ando eptavarde su tri grupe. Hadisi, ando eptavarde su tri grupe. Odmah u početku, amarahu dvakle odhalaren, empejanen, a čerak među mubareko masek Ramazan, kovajtano amaro masek Muhameda, umeta Muhameda sallallahu alaihi sallam, Pako slopo e mubarek masek ostro kova Allah menđe masek kuri Allah subhanahu wa ta'ala, Arakala jekta dešta dive, to je prva dešta dive, mekela porahmeta propostače, inšala, sad su vaćežame la heste izuneje, ko kratko kava će rekao tarajek, najcitirivo hadisi, an istorija, ano povest e Muhammedesre sallallahu alaihi sallam umete se, a openela, to je glasini, od vojsale, od židovja, ko eptavar dešu je grupa. A u kršćanja koje eptavar su dvije grupe, a u muslimanja onako evidentne koje eptavar su tri grupe, kvanigare e Budavod. Kiduj to predjava čeripe sari ne onako venki jak. Sa eptavar su dvije grupe kovenki jak, samo je grupa poma nakoval, a od ja grupa tani od džemati. Kod rakava hadis, Vekonenca visi rasprava maškarom muslimanja. Visi rasprava maškarom muslimanja. Ko perela kod ja grupa? Grupa džemat. Koji te od ja grupa? Koja ko vol spasi mi? Koja ko vol ano dženeti? A verla vjencar akva hadise e muslimane ko tan te barabiline to ne paraba na nekakva hadisi upravo o pelo odinđa, a mene muslimane sebe piso na hlilam šukare. Akale, o muslimanja, akale hadise ula sale, nakaj tava su tri grupe, nego ula sale ko šele tava su tri grupe, skupine. Pa šaj teva čerahem panako povaro dženiva. Na aliletane saro dženiva, to je so broje tava smo tvovi ko bud pobuter, a nako konkretno dženiva e grupengro. So inače, aka vam odhođe, to je dokaženja o kršanja, emo življa kola. Kada su nijakava, kod ramaro pengamber Muhammed sallallahu alaihi sallam, akva hadisi su mu to salo, on tad ula sale pana ko pobaro dženiva, to je ko pobaro grupu ula sale. O muslimanja se vepi su pogrešno halilija kava hadisi našli, to je ogluši sale kotara o šerijati ala hestro dželešanuhu, kurio ovo Allah subhanahu wa ta'ala nardinđa menđe i sura Ali Imran ti čerame sare koro reso šelo kova nikada znači ova. O muslimanju ova sari kod duj bare skupinje, su odlame skupinje poznata, koje ti su na teođema, to jest oko amano šakola sredinena, ko sunetja, emo džemati, duj tu skupina tano šije, su znači ova sari ko sunije, ko šije. So akalje pagle, to je prekršenje Allah kesi naredba, kuri ovo Allah subhanahu wa ta'ala isto vađeri i sura Ali Imran, pardon, je točka tino pa šel trito ajeti sura Ali Imran, ako šel duta ajeti Allah subhanahu wa ta'ala vađeri ko vašal stalno šunare ko hudbe, džumanske hudbe,
Ja ejuha alladina amenu tequllahi haqqa tuqatihi vela temutuna illa wa antum muslimin. O to mene muslimanje, o vernici koji Alak naredili tola, mamere nisaraver mamere nego samo sar muslimanje. Sebep kva ulaj basula sale ko sunijen to šije ule bud hem nacije, ano islamsko sveto. Kolea u muslimanja našte ando islamsko pravilo kurinane šovinizam, ano islam. To jest kurinane preteriva mržnja prema lavera nacije, hem agresivno nacionalizmi, kovaligari kodova te ugrožene i sloboda aver nacijengri, te ugrožene avera vere, rase, običaja, hem pana da je lošno tajmano šese. Hem se depakava u lajba o muslimanja terdilje tove prada. Ulosa oko vasova čerđa maropingamir Muhammed sallallahu alaihi sallam, kada pinđatano, razno narodo ka obkolinentume, isto džare sar obukale manuša so avena uzivi sofra. Pa je kučele Muhammed sallallahu alaihi sallam, kama ja Muhammed, da li odova donese same kova butari. A Muhammed sallallahu alaihi sallam, na, to me kovem but kovem. Ali Allah Đelešanuh ando kalbija, kuta tu mare dušmanengre kalbija, pa kad si deli da, on tad nakadaran tu mendra, a ano tu maro kalbi pa ka čivel ko ubacino vehnu. Pa da je koledra isto pučela, ja Muhammed sve odova vehnu, a Muhammed sallallahu alejhi ve sellem vačinđe pa da vehtan odova magi pa na krug dunjalku sar su amendra sarakra prastapalo dunjalku mangale so pobuter. Perla hem da ando meriva. Znači vehtano magi pa na krug dunjalku hem da ando meriva. Isto kvarigare budavut. Sebebe osa tu lajeva o muslimanje naša džepota kapi. O muslimanje naša džepota kapi. Pa kada ne pušlo je kalimi, so ovela akava muslimansko svetova, zar napinja o Allah subhanahu wa ta'ala da tano takati ko Allah, da tano takati ko leso poslaniku, ko leso bičaldo, Muhammed sallallahu alaihi sallam, da tano takati ko vernike, so akava jeti vačeriti sura el munafikin, ovdje da jeti, pa kaj tano odva takati ko vernici? Alini, kada odževapi kod ova pučiva perela, tu me prema površno pušljen, na ne opučiva kaj tano takati, nego tu maro pučiva vrajn to kaj tano o vernici, kaj tano imani, od ovatano amaro problemi. Ko pučiva, ko ando muslimajem ko volarinjak, a ko kao ospasimo, to je skoko rođeneti, je ispravno tumačenje hadisa tanodova sarkijaka kuven okola muslimanja, kola ulavena pe andaver muslimanja, hem kola ulavena o džemati, a so odova inače čerena okola kolatane licemerija. Odnosno, kao me spasime, okola kolavičinena sa muslimanem i ceo dunja, to meni je listena baraba, enkola i čeren po lokalno džemati. Osav kenđe, a o Allah subhanahu wa ta'ala ko Kur'an Kerim sura el nam, šulupindu enjato ajet i poručinja. Palo po bičaldo Muhammed sallallahu alaihi sallam kuri vačeri hvala. إن الذين فرضوا دينهم وكانوا شيعا لست منكم في شيء إنما أمركم إلا الله ثم ينبئكم بما كانوا يفعلون. Tut Muhammede mati interesini okola kola pivera kokotora pagle em ko stranki ulasale. O ala kotarolende karigari gaida
ovo neko obavestini sa opova so olčerđeš. Pa pralane pejane, sasodika nije kamen rane zadovoljna disciple bučencar umeteja Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Odolese so volani da će rapet, to jeste pominite o Allah subhanahu wa ta'ala dela rešenje o sakava, a dva rešenje tano. Allah naka promini ke narodo sa dok korkori pes na promini. Allah naka promini ke narodo sa dok korkori pes na promini. A promjena kao vel, ako amenđa, hem čera samo škaripa, a od vaš škaripa te čera voljani koje je tan, te poština opanđ, islamska šatija, ti iskoristina akava zamani pogotovo akana, kada ova menđa mubarek maseko Ramadan, to jest Ramazan, najšužu, najbaktalomu safiri, kova šajte avel, prilika i si amen barita stara bari nagrada ko Allah subhanahu wa ta'ala kuri samo ovdjane od sajbo dija nagrada. Sajbo dija bud bari nagrada. Ana tečera buti, ana maro imani, ana okolakova nane, uopšte kod drugo islama, ko početku Ramazanesa neka počiminen šehaliteja, pa namazi, teravija, ako sakova hem to kućinen hem te večeru dnevko ibadeti. Hem ko kraja sigurno rezultati kao pošužu, so sa od ovako satinite ko celo islamsko sveto. Kamoli najlahe najuče ke zorjačera men, ana kava masek, ano masek umeta Muhameda sallallahu alaihi wa sallam, te čera so pobute ibadeti, sar bi o Allah nagradina men barak nagrada, sar so je mo Allah subhanahu wa ta'ala vačeri, svako buti koja čera ameno postaće, bija buti stona, sad bija tumari buti, ali o posma mirotano, to je smoklo, ne posebno nagradinava, postose. Inšallah, oposka perel halaren, oposka perel, inšallah, kova dženetlije, pa inšallah, ađar sare parabar, jek dive, kanal Allah subhanahu wa ta'ala, ko udara, kola vičina pe rejan, kola ko dva udara kako je samo opostačija, nije kaver, samo opostačija kako je. Ajem, okolinje su napustinjena, inšala o Allah, kao prostini pa verbeš inšala kao pođinjena dva drugo. Inšala je Allah tarakamen, sarinen, kotar svakomošti pa. Tarakamen Allah inšala i randi patija džene mestri, ando iskušenje ko kabori, andi smutija, anda kvađi bipe, heman do meriva, tarakamen inšala, heman da i smutija mesi država. Ko kraja, o Allah inšala, te zorjačeri sare amen, ako vam maslik te ligadale sa sorani, tarakamen kotar nam borite, kotar sabiso, te ligadale, pa kavalo vreme isprati namare goston baktale, nešto gostov Ramadane isprati nare inšala, a opet kažao se inšala amen dra, to volov zadovoljno, kad kažao te i kali amare delijate mu tvoji. I te džal se zadovoljno vendra. So načina ako džala zadovoljno i ovela primu omaro post ako na trudim tu me te će ne stašu kao bučana maska Ramazana. Bismillahirrahmanirrahim. Ella inna